Gdje ste ljudi, dobrodošli u moj novi video. I danas ćemo raditi jedan specijal, a to je Ice Bucket Challenge. Ja sam to prethodno pokušavao, ali voda je jako hladna, tako da gledajte. Samo malo. Evo ga. Čikiću. I idemo unutra. Unutra je voda. Sad ću se tu sjesti ovako. Nisam baš spreman. Ali dobro, uspjet ću. Ali hoću, ne mogu. Ovaj video lajkujte, šerajte i subscribeujte. Moram se ići posut. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pa.